Patala fatula Samoa Entertainment TV mai pia maana Samoa le mefo itula. Watalia alfamsinonga mtau putau palota le talo sanga alfaipulo le HRPP ali imalmanu alo fatu au. Watoelu iai ali imalmanu alfaiunga alfamsinonga le watofi ai to mata nora le otai avea mafaipule. O le fiongal tamaita iloia Tulimatala.Pls Brenda Heather la tu o tu lai mo le fionga to mata. Na ia fa maunia wo fai fo ile talo sanga alfaipule. Alvang fa upfai le fas fa tuto ele tu sama o tasi sunga to mata nora le ota. O tal sanga to mato lo lu iai le teu ngol fa vai e o fiai mal fa ngai no sul Sene o fai pule ta maita il palemene o tali ai fa msnonga tal sanga o mai lua o tal sanga to ilo ali mal manu fa pena fo un tali tal sanga to mata to ilo pe ona ta o ilunga o novema le si tai me vala o mta o pili ele o mautino pe vala o mta o puia lua ai le to tuli lo ino mta o pula valea. O masino mel tau sanga nei, lua na fai ai le fai ungal famsinonga mpolo iai, le fofonga fetala i fa tau to fai pule tamaita i totolu. To mata ali malmanu, mfanga seli isa poa feangai, ile umane ai foi, o le la tau fi na unga fa altula fono. O li malmanu mfanga seli isa fa tau to o fai pule fa au popo, ilalo tula fono fa pui tasi o, fa tasi a, ma le fafa tasi pi o le fa vai o le tau nuungol Sene. Anta upu ia to mata na tofia i lalo le faipule fa o popo. I lalo le arikol tasi a pui pi ma le fafa tasi e o le fa vai. Le umane ai o le fa tau tonga masiti ai faipule tamaita o le palemene le fitu. Ai o to i fo i le au fa i ono fo le lima sfulfa. E tu sa pe whanau le pepe Australia, ai le mawhai lava na maua se pepa whanau pe angava ale pepe le Sene o le nā tunuu. I wha maunga le o wha maonia mai ai o ai inga le malo Australia, pe a whanau se pepe a se tina po ni mātua e le aini nofo mau i Australia, e le mawhai e foi, e le alo ol toto, o na maua sona pitanga. O stasi leo wha whita au li tu ngā o whenga iai, matamaita i o Samoa i ngā luenga wha vaitaimi, manisi o lo oi Australia na poloka i le koviti. O se mta upolo o matua o i ai le ai tatau a alo whanau nei na whanau i Australia. O lo i ai le wha moe, pe ai le malo na whaatala no ina i whai ngā mta upu wha vao malo. Ina ia wha fo i ai le ai tatau o le pepe i le pepe o soifuane i tutonu o se atunuu malona le malama i lana ai tatau sa o loto. Ona o whaai unga na whaia e mai peo na lipotia el tātou paanga mai Australia. Na tā ua el tātou paanga a tonu stasi fo i leo vaenga tā ua e au o na malama iai i lātou o lo o iaini wha moe ia pe ua awhia foi i nei to aingo wha awhi tauli. E uiuni mana onga o iai nei le minista wafu mamlai wa lele le fionga olo a forfiti wa ai. Ia toe te tala wavel mlai wa lele i whangalii. Mo le whaingo fie ai o whio inga le vāo tātou tangata i Samoa ma Amerika Samoa. Pe taina ia tā ua whoina o tātou fisilingia. O le taunu unga lava o le nāwha moe, e sau mai le malo, Paul Kapeneta. Ia le au kapinga. Le lava o kapinga le tūlanga fo i e pe o ngai ai so o langona ma le awha pena fo i pūlanga mlai wale nei. E o fa kasi fo i ma se finga ngalo fo el miska al Samoa e weis mal ato fo i pulenga o nga ia ila vale tūlanga fo i le ua a whainga pisingisi a me se ala le tūlanga le sa mato tatano ai mtutuila e o lako wakal sanga nga wha moli se i koe kala whangali i le lei mo lako ia o le halanga kupe fo nga e le ngakala i le kako kampangi vale le Samoa West ia ai fa penga foi lá le Samoa Airport Authority o le kulanga la panga ia e manko fo e mawai fo ke le kupe Samoa Airport Authority e landing fees fangari ia e me se foi lá le lower airspace le charging o lower airspace ma tulanga fa pena ia e fa kan mai pe o le lava e mako ke ngalu ia umaro ko ngā lue ua a koa ni me whaamaria ina i el kabineta. Ia o ngā avelone o le mako karsanga kabineta, ia o ngāla e whaasau e le whakanganga. Ia mako ki koe kakala i ngai le fufuanga ia le
pulenga o le anga ia I mo whangari. Ai o tanga I fo ile ia le fionga min Star Company va le Samoa Airways le fionga le tinu uwein sa o yalo. O le tala ai o le mlai va le lava le whangali o le ato e wha fo ia Samoa na luelan so tanga varalata. Ai talo sia le mana onga e te tala whangali ia toe va vea yun family ina le mana onga tau fumlanga inga le vao Samoa lua. E au fiai ma le una ia to le au fai pisinisi. Ama sa ni lava na lele Samoa Airways le vao tafuna I fiti uta ma ofu I manua. Ai na tau fia lava talu tapol koviti ya yulayo lua o lua o. O tapenanga molto e talayo whangali o sao no le fiongal minsta ya olo a finangalo ya il kapneta po le isi tolu masina o iluma. Ufa mautua I neil komisina fo mtanga renga o leo leo mfalpuipui a wapa aulongo I tino Filipo. Ana tapenanga alu mamao a wale sao ngele mu. O ngā luenga whatino ile ngātola ufai ngā luenga ai ole tunu lau tele. Ina wafa au penga ina I nei leo e to lima I to mai fa afsosoani mua. E avea ma fa atonu I ngā luenga afsosoani mua. O ngā leo e to lima sa fa yel sosa yetel koluse mumu. Malanglango ina el failau tusi ya wao le Red Cross na mula ulu tautala mawala. Male fa paanga ma leo malo Australia I Samoa. Sauno aile komsina ntanga luenga au apa au longo tinu Filipo le tau o tiute. O ila tau nei mo leisi lua tau sanga o lumanai. O le awhea ngai ai ma le awa oina leo I awea oni whaatonu lumanai. Ma whaawawa I lava au nanga I tutonu ntanga luenga o leo mfalpuipui. O sa vale ne il tolu wa yaso talo na ngā luluel to lima le nei. Ma watu fo I ai wha malo si awa komsina le mitanga o le pulenga. O mwhaya I la tau ia o na si itia. Lo la tau lava tūlanga. O iai o la tau tautua. I le matanga luenga. O le wha muenga mawa nunga pe un sao noa au apa au. Ia wha au ngā o la tau si la fia. E la tau te wha safua atu ai to mai ua maua mai. Mo isi leo. I le anga waa wha afsosoa ni mua. I le ngata ina benefiti ai leo e wha pena fo I le tunu lau tele. Taunua I le uti o le wha soa tupe mtanga luenga I tau sanga ua mawai. Sa fua I lava le a wha I o tangata ya onga le Red Cross. Sao noa au apa au. O le ngangal mtanga luenga ia si itia le tūlanga o nanga le tunu lau tele. Ai mai se lava I to mai ia tau wha afsosoa ni mua. Ia mua lava na watu e leo soso ani mua ele taimi lava o lo fia mawai I so sa fa lava fa forse I Samoa mana umiai na ia fa aftai ai le Australia Federal Police I fa pa anga ma le fa tupenga o fa moe tu sa mal se lau lima sfulwa fetala o le tupelea o le afatino ai a onga monisi leo e iva se lau e au fia ai malato tu spasi e alo ia fa va o malo ta ilua tau sanga ai ua watu fo iai me whai ngā ruenga I whai ai tole ninga o tō ninga whai a onga o tusi whamtala o le ngā ruenga. Tau no aua pa au ele aini nei a o onga whapitoa pe ana le ai le fsoso ani mai a leo au se talia I fuafuanga whai a leo Samoa. O talia aloa iai nei e le pulenga le Samoa Family Health le talo sanga a le Socio Tustala Samoa po le Jaws, mo se whapaanga e ala se whatatanoanga whalau I te leo tulanga tau soi fua manuia, ai mai so le tūpau ta maita I whaasalalau tustala. O le silela asangol whapaanga le Jaws, ma le National Council of Women Alliance, na maua mai ai le se le ni e whaatino il whaamoe nei le wā, o le Samoa Family Health, ma ta maita I whaasalalau o Samoa. Mai o se avanua sili le amotinam ta maita I talavou, o lo li potia me tutupu I le tunu ue toi mata I tu wai o lato soi fua malo loina. Fa ava noa lo lato teimi e ave ai le whaatau o le soi fua manuia. O wala au di ai le pulenga o le vasenga o tu stala po le Jaws le fionga le alai au loto lia I o sefa si tia. I se wha soa fesa ngai I le mta upo ta ua ilunga. O le fionga le alai au loto usli el fa sulto sanga o ngalue wha tamaita I tau se soi fua. Tamaita I fua mai pasi. O le pule whaatonu o le Samoa Family Health. Ma wala au li aita maita I uma o ngā lulua I totono ngā ruenga whaatu stala. I le whaataltal noa ngā whasanga I e whaasoa ai manuia o le soifua ngā I luma o tina whaasalalau. E whai ele ofiso le Samoa Family Health I mtotua mo le lua I tūlama I se fulu I le sfulu o le stofio le vai o Sene. Sfutasi o kuso. O Samoa Entertainment TV mai e pia mana tamua le koiaso. Hao popo ngā tai au. Ili alofa o le tua whasoi foia.